svakoga. I čekamo da se učita, pošto dugo traje. Treba i onaj, kako se zove, zaboravio sam, nije bitno. Najde. I da, ako želite isključiti mod, to će da bude kućice game.com, nađete i idete do vadlenova.ru i to je to. Evo, čitala se. Prvo, oružje. Oružje, šta ću? Ovo, da to ima. I to, umjesto toga, šta ću? 60 sam nivo. Pa se vidi, kad sam skinuo samo mod, koliko to para. I sljedeće idemo fight. I ajde. Nikako pravo. Oružje ništa nema sredi. Za neko drugo, ovo je dobro to ništa. Gdje je? Evo, samo se pripremimo. Ne, kjero. Mogu vam slabo oružje. Ne. Znači, ovaj sve snilo da kažem i nije tako težak. Znači, vidjet ćete. Ostavit ću link u deskripciji link u deskripciji gdje sam skinula aplikaciju sa modom. To da znate. I pokazat ću isto kako da instalirate to. No. Vakans. Stižem slab. Što vidimo. Ajde. Svom break. Uzet ćemo to. Ono što mi da. Sve. Tako. Vazdušna eksplozija i tako udariton samo se odnese jednostavno. Smanjim tako. What? Kako se zove? Ima i drugi strane. Hodi nam blizu. Bravo, žena. Znači, ja sam prešao 3 bossa i nisu bili nešto teško, zato što sam imao ove oružje, pošto sam skinuo sa modom, sa hak, kako smiricu i to je to. I onda lako ubijete svakog i bossa i sve je lako. Ja sam sada rank 51. Mislim,
Izvim, tako ponavljam. Evo ga onaj. I zadnji zombi za danas. Razbili smo ga, ljudi. 255. Onih, se zove, to znam, za zlatnika, to i ne znam kako se zove. Šezdeset treći dnevnik. WTF. Evo ga. Tako da ćemo uzet ću umjesto što ne mogu. Nisam vam pokazao sam breke, zato neću da mi ništa. Da vidite kako to radi. What? Run coop and unlock more powerful guns. Ne. Ok, a gledaj to kako radi. Mislim, zato su vidite boss, ali kako kaže gazda. To sam kill, brate. Uf. Zadnje. Multiki, ljudi. Druga partija. Igrat ćemo 4 runde. Mislim da su prošle dve su prošle. I... Evo 4 strane, mislim, vidite. 1, 2, 3, 4. What? Kako je se? Bad zombihke. Trenutno ih nema. Kako? Piše ovdje imamo 4 strane, a ima zapravo jedna. Malo lakše. Znači, gledajte, ovo kad ima krug na njih, ovo plavo ih prati jednostavno. Gledajte, jedno oni tamo iza, to ga je pratilo, vidite. Ajde. Ruke bole. Još. Eno ga.
Ne. Gotovo je. Gotovo ljudi. I to je to što se tiče ovog videa. Ostavite like, subscribe, share i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!